amakuru? Mesa. Urakomeye? Urashima Imana? Witwa nde? Ika. Ni Member Light. Light ugiye kuturirimbira. Light wiga mu kangahe? Ika. Wiga muri baby. Wabaye wa kangahe? Uwa mbere. Yego Imana ishimwe. None se papa yaguhembye iki? Yaguhembye voka n'irindazi. Mama se aguhemba iki? Aguhemba icyayi. Yego rata ni wumva se umeze neza ariko. None se ngaho turirimbire. Turirimbira akaririmbo. Hawaii today ni wawe ika soma wariyu uduma ningitatine Hawaii today ni wawe ika soma wariyu uduma ningitatine Hawaii today ni wawe ika soma wariyu. Oh wow, ati soma wariyu. Right, none se ninde wakwigishije kuririmba? Mwarimu. None se ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 3. Ufite imyaka 3. Yego. Ngaho turirimbira kandi karirimbo ukunda. Uzi gusenga? Uzi gusenga? Ngaho dusengere. Nsengera. Mana tumana nziza, oh God, bless and easy food. We follow the in Jesus' name. Amen. Mana tugushimiye ibyo tugiye kurya n'ibyo waremye byose turukunare byiza. Amen. Amen. Urakoze cyane. Reka tugushimire, sibyo? Kandi Imana igikomeze nyiri kurindi guhereza ubwenge bwinshi ujye wigutsinde. Yego. Harya ngo watubwiye ngo witwa nde? Member Light. Ngaho sezera abakunzi bacu. Bye bye mani warende. Yego nawe. Urakoze. Sawa.